والتين والزيتون በበለስና በዘይት ወይራ እምላለሁ وطور سينين በሲኒን ተራራም وهذا البلد الأمين በዚህ በጸጥተኛው አገርም እምላለሁ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ሰውን በጣም ባማረ አቋም ላይ ፈጠርነው ثم رددناه أسفل سافلين ከዚያም ከፊሉን ከዝቅተኞች ሁሉ በታች አድርገን መለስነው إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ግን እነዚያ ያመኑት መልካሞችንም የሰሩት ለነሱ ተቆራጭ ያልሆነ ምንዳ አላቸው فما يكذبك بعد بالدين ታዲያ ከዚህ በኋላ በፍርዱ ምን አስተባባይ